Santri Bazar Tipra Motha Bodolni Habanogo Songsajaka World Indigenous People Day Hekaba Hayungha Basharoni Shal Abni Logi Manipur Hastewo Patimanatoye Sotisha Jora Siring Siringke Palelekha Joto Hastebe Baksha Tinisrang Salo Santri Bazar Tipra Motha Habanogo Tipra Mothani Banati Shamani Bishingtei Hayungha Basharoni Shal Palelekha Santri Bazar Bakaksene Tipra Mothani Adongro Pandawa Tipra Mothani Banati Shaka Santri Bazar Block President Pratap Riang Block Member Zelim Kumar Riang Sikla Mothani Kasko Roseljit Riang Subzonal Chairman Ronajit Riang Nokobai Tipra Mothani Tekubuni Adongro International Day of the World Indigenous Day. Abono palon kemun imsimawo jung je jotono nongtungna social media ko mini mobile bibinno news on nailekna nole jung abo jung Manipur jini Bharat borsone ekta state misiya jini tikta dinkenma Manipurot violence sungtomo ruironi uporo je attachar sama moton chetroi aboni bok pandawo cholini ek second phono jung nirobota palon jung joto gori naye palon khelaina jung Santri Bazar Tipra Motha Block Committee nungya sara bisho World Indigenous Day palo moto abon ongo sorup tini tuporo palo lainai namukha 1993 Koila अब Indigenous Peoples Years वर्ष ये पालन करो 1993 में के जातिसंघ के डिक्लेयर ये आजा विश्व आदिवासी में दिवस पालन करने से अपनी प्रदुक न अपना अनुपस्थित के न 9 अगस्त बहुत दिन तुम्हें वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालन कर नंबर 15 Kina apun yang nggak suruh kini Santri Bazar kamu tablok komiti jumpono palon kelena kita kini komiti untuk pengaruh atau kini lo kena kita sampai kini blok komiti jodoh dijual ke kini konstitusi taruh satu dijual ke maupun komiti tak kayak semua di komiti saja presiden tunggu orang aktif presiden satu sambutan di saat menteman sendiri ke apa namanya lihat kini kini Santri Bazar blok komiti ini aktif presiden Dom na Pratap Riang no tungkabo kini bo kini Tipra Motha saya World Indigenous Day